تأخذوا تكتبوا خطبة مزي أبا شيخي أبو محمد أبو مثر فليتفضل مشكورا. أنا وما سنتهي كأضي أهان رأيي وحن هنا من ضمن الخبرة اللي قد دارو قرارات كده عين اللي صحوا تاسع نقول بحياة لما أنت إسكان سارة جودي اللي صاروا أو ويابا قرارات اللي صحوا برئين وحواي برئي خبرة واي برا ولا شغون بولي هاي وأنك كريه أنا نمثلك الواسقة إلى الحد ولبا وهي أرجع منو كده صدق marka waxaan idin codsanayaa way aragnimada dhalinyaradiina iyo aqoonta ku leh waxaana midnimada reebara lagu dadaalo waxa kale gudi la saaro waxyaalo dhaca inay isu keenaan. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. marka xiga waxa يعني laba kelmadood oo waana nasiinayo ugaas Qaasim Dinki فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ما أنت عادي أوان فرحسن هاي فدقان شركة مشان فدينه شركة وحلو قامية أنكو قارني إن صود بينه اللي كنا محمد حمزة سلام كذب waxaan rajaynaynaa bur iimana ilaa safar salaam waa safarkiisu u socdaa shirkaana si fiican u dhamaysanay waan isfahmnay laakiin waxaan ka codstanayaa xildhibaankeena markuu tago meeshaasi muqdisho safarkiisa salaamadii ku tago inuu nagu salaamo dhammaan dadkii uu khusaysa shabeellada iyo jubbooyinka iyo shabeellada hoose iyo gobolkeena iyo baraarada iyo xildhibaanada khusaysa anaga salaanta naga gaarsii salaam kadib waxaan kale aan ku darsanayaa meesha xildhibaankeena inuu salaan kale naga gaarsiiyo asxaabta khuseeya shabeellada hoose gaar ahaaneed aan u baahannahay dadkeena inaan naga gaarsiiyaan si degdeg ah waana magiisa caafimaadkii iyo waxbarashadii loo baahnaa oo daruuriga ahaa inay ka gaarsiiyaan meeshaas ayagoo wada dhamihin digil mirifle ahanas buriya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. نقول محمد جي يكانو نسولام بسلامون بكركاهوا وقاس كينا أمين علي مؤمن موجود يعني إلهي هعافي ما سيو يو وحن كل شكرنا ناس قدر وين أسرع ونوقفتي سيدا وناكسن يعني أبو مقعابي MP جينا برعي محمد حمزة إستنا نكو أمبريو راميني ونكيشونو أبا كواسيس كالنتي شرعي كمسوبوتيشا برعي محمد حمزة وندية ممثل ويتو وMP وموي وميني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إستنا متكشبو كوديمبيري زوانو إنجينير أبو أبا شيخ فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. member wa partita hii tuko hapa wanatuamini wakreto shiri kodhera shughuli ya kundoshamini ilo lero katigitu mo ni mtu mmoja mkuru uhadro kenda kwa katika parlamenti tena yitu watuamini wako Amerika ambo wako London ambo wako Canada ambo wako Australia ambo wako Somalia wote wale member witu wa parlamenti ni mtu huyu. Isa si wote winu china kilomba mbele mtu wake ndiye hum akhosato wechizam akhosata wako takudam akhosato isa maana china ya pili ami kinaambio hizbu yitu iko hapa china sula fungula amini ukonto amini fungula hao mbele kanza oko hizbu ikienda shikamlisha watu amini china sula watu amini wako mini na wako hapa kwa imo ilaka yao jisasi khadira kondosha muhitu ilu si isa chimodibu kasamini buri Muhammad Hamza uko tayari kichisaida na kinsaidani lakini nafsunani kin wo kumsaida yeye ni kumsaida shimla takaye ye ha khadir fanya chintu atama dhahwena tana huwa khadir si chimpa nguvu hizo ndiye zata kinendero
na watu wa Londoni. Mi sio mtu wa Londoni, mimi ni mtu wa Amerika. Watu wa Amerika na hapa istashikamana jisamini kundusha hilo. Lakini sara itisaloa wana imamu vitu ni Bur'i Muhammad Hamza, si watu yepeke na wengine aje member wa parlamani waingilo kamini wana husula kwa shirka hiyo mini ndawo sio ya Bur'i yepeke na Bur'i awaje chisamsaida wote watakuwa ardhi taku takadro kwa saida mina sula kitu watu hitu amini chizakuwa kama Qawmi Musa kenda kwamba idhhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qaidun aspendu kwa dajisio ulibino saideni indani khairi kake wakati ni mure miaka minne katike kula moyo khairati takuja kula moyo afimati takuona kula moyo takuruda hayati jiawaliku wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إسأل عائلتك يشبه كلمة عن بيري محمد إبراهيم إنجينير فليتفضل. السلام عليكم الحمد لله والسلام على رسول الله. Mi jawabu ya muhimu ni watu wetu waamini kupata awareness, political consciousness kwa nayo. Nasula ai mtu waamini mahala uko kwa nayo political opinion. Na rai mape ya siasa. Tabe hata chao hawapendi siasa ya Somalia ni huri lakini wanao political agenda chintu mape cha siasa na wanao na barati tabesi hata siasa zingine za interesante mathala za Amerika ambazo za Middle East au watu wetu hawarashi ba isa nakusuloa kila mtu atakufanywa kama campaign kila mtu kuzoa nini rai wewe katika siasa tabesi au kula generation mape bomo ina chintu watu wetu chintu bawa isi na hawapendi hiyo ni mushkila lakini si sababu usulowa si kwa usukuma kufahamisha kudadharaka karadia takhaitu chintu muhimu ya mimi nayo kuhadani hiyo tu. إسأل عنكو تقول ناسي محمد حبيب فليتفضل. السلام عليكم. بين مكان نسولك السلام مزيري أبا شيخي وقاسي قاسم زي أبوك شريف أسدي الأسد ينجينا يكودلا جابو نيني na MPV2 jabu nyingi sikodela jabu hizo za sikodelo katikitu watu amini wazere na akoniani na wote sikodele katikitu fikra nyingi zirekezenya kwa maana the main point ila zero hapo kwa mbele wa vijana kufanya organization aparte wao shikamanishoa ya pili kwa hiyo political awareness kwa watu kuelekezwa oko na yuzi MP hadile na lero irudilila watu wote rasmi na hiyo kwa maana kufanywa oriented maana kufanywa watu kambiloa kila chini ipatoe mbe kama mara moja taratibu kwa watu maana wanashikamanishwa nyingine iko dela umoja mzee hapa shekhi kwa watu shikamana kwa wamoja hiyo ndio itakadiro kuleta fruti maana واعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا شامبيلا قرآن هذا وعطوا هذا l'unione fa la forza unity maana inasula kila kitu ni mashikamano ichisto hiyo takuchinto atakwenda mbele isa mtu amini ingine ikodelela muhimu ya sisi tusione ni kufanywa sanduku kwa kila mahala mtu amini huko anza London perka America perka Australia perka mini perka kila mahali hata at least inayo hata moyo ni moyo msihadi ni moyo tano inaanzoa lakini at least isto hata moyo maana ni positive isa jawabu ziko ni hizo kila muramini satema kina salamu mahala uko washikamanoa na awajenda watatambura wanatambuzoa o madamu kila hinenzoa paka muda shwaya pendi nako itakinazoa watu toko tayari na kile tulichozoa ni dibo
numa laakiin uu yar marakaan laakiin ni dhibu isa si maana mbewa ku apa wote isa chiweni wa moi aba watokaita wengine wako wengine kwa vila lakini chuwafanini ntasa orientari kisa sura kuwasitina inaenda mbele wafanywa watu wingi kwesa nyoa china sura jisio wote vitu kwa asi kalbi zitu kwa moi na hizbi zile kodele jabu ningi hizbi yanzize na kinenda lakini ina sura kupata member active members kufanywa alargari ina masulia yake ina member wingi economy kwa nyingi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naisa na mashareza libani witu professor Bur'i wa kichambira bana maadama naksafiro yesho mujika peka salama na kichambira kwa dimbili ya nayo na zasi maana tim pero na kenda oko ya itakadiro na hapa sasa msaid. Ahla wa sahla. بسم الله الرحمن الرحيم مركور وحان رواي إن مع الإنجار إن السجيدي حبيب حفلة آل وفعل وها أغل كيس له أوابولي أو قيب قال كان أو في عن أضياشة أي كقيب قالين أضياشة لندن أو كسعود ديجانا البراوي يوراني رده وحانكم ها 60 تاجر دينا iyo taageerada aad siisaan xildhibaanada kale oo deegaanada baraawa lagu soo doortay Shariif Maxamed Saydi xildhibaan Shariif Maxamed Saydi xildhibaan Ibrahim Ali Umar Sheego iyo xildhibaan Maxamed Nuurani iyo gabadheena oo xildhibaanada iyo xildhibaanadana lagu soo doortay idana baraawe deegaanada baraawe taageerada aad siisaan iyo wasiiradeena muxuu ahaa Maryan Qaasim taageerada weyn aad u muujiseen booqashada ugu dambeysay ay ku timid muxuu ahaa magaalada London aad baad mahadsantihiin marka aniga mid kaliya ayaan ka rabaa oo aan jeclaan lahaa in ay fuliyaan Soomaalida deegaanada baraawe kasoo ka yimid in ay muxuu ahaa aqoontooda oo siyaasadeed ah in ay kor u qaadaan sida ay waagi hore ay ahaan jireen burburka ka hor in ay door weyn ay ku lahaadaan muxuu ahaa dib u dhiska wadanka ma aha kaliya dib u dhiska deegaanadooda iyo muxuu ahaa gobolkooda laakiin in ay qayb weyn oo ay ku lahaadaan muxuu ahaa dib u dhiska wadanka oo dhan muxuu ahaa aad bay dooran way ku lahaan jireen weligood dhakhaatiir bay ahaan jireen injineero bay ahaan jireen military officers ay muxuu ahaan jireen xagga lawyerska ugu fiican ayaan ahaasini macallimiin ay ahaayeen ku dheed macallin baan ahaan jiray jaamacadda ayaan macallinka ahaa marka doorkii aan waagi hore aan muxuu ahaa lahaan jiray inaan mar kale inaan la soo baxno oo aan wadankeena si aan dib u dhisi lahayn oo aan ka fikirno sanduuqana in la sameeyo waa loo baahan yahay runtii ma aha kaliya Soomaalida deegaanada muxuu ahaa baraawe ee jooga muxuu ahaa London kaliya ma aha meel kasta ay joogaan in ay sanduuq ay sameystaan $1 xataa habeen maalin bil kasto duu qof kasta laga helo waxaa waaye adigu hal sano kadib ka bacdi waxaad heli kartaa lacag kugu filan inaad cusbitaal ku dhisi kartid muxuu ahaa inaad school aad ku sameyn kartid oo yar inay dadkan dhibaateysan aad ku caawin kartid khaasatan dadka barakacayaasha ah aad muxuu ahaa or ay internally displaced people lagu caawin karo kaas waa midda kalena inaad idinka aad sameysaan database yani muxuu ahaa dadkeena anaga macallimiinta tirakoob ah in la sameeyo muxuu aad baa loo baahay aad baan u mahadsantihiin خير أيام ذي رجال حمر باكون غنايا مركا حرير كينا حسي آمين